svima ljudi, ja sam Milan i dobrodošli u moj novi video. U ovom videu igramo FIFA Mobile i evo da vidite prvo moj tim. Evo, isto kao i u prošlim videoma, ništa nisam menjao od prošlog videa. Idemo sada u novi event. Pa sad već nije novi, ali idemo u ovaj event, kako da kažem. Evo ga. Inače ljudi, ja sam snimao, u stvari igrao za njega, za taj event, juče i ujutro. Evo ljudi, fali nam još jedna na dole da odigramo i uspjeli smo da otvorimo i taj chest. Ili pack, kako želite. Evo samo ovdje da učita. Evo da vidimo šta ćemo da dobijemo u ovom peku. Izvinjavam se ako čujete neku buku. Sad ćemo da vidimo i neće biti igrač. 10 dumbbells poena. Vidjet ćemo gdje nam je sada X. Ja se nadam da je negdje blizu. Ok, idemo 2 levo i uspjeli smo i to da otključamo. Inače nije toliko teško biti ove essential pointse. Meni je bilo jako lako, pošto jako puno pointsa se dobije kad igrate ne vs takmečeve. Ja sam to juče uveče sve pobedio, sva 3, i danas sam pobedio 2 i 1 izgubio. Pa sam dobio tu jako dosta puno. Nažalost nije ovdje neće biti igrač. Vidjet ćemo da li će biti u sljedećem. A će biti negdje blizu X. I dobro, nije tako daleko. Idemo dole. I onda samo desno i to je to. Izvinjavam se ako čujete. To je inače moja mama. Ićemo još jedno na dole. I onda idemo samo na desno. Evo, desno jedno. Inače ljudi, svi ostavite like, subscribeujte se na moj kanal i ostavite komentar i dobit ćete pozdrav u sljedećem videu. A sada koga želim da pozdravim, to je Football Challenger, subscribeujte se na njegov kanal, subscribeujte se na kanal Steva Ribar i Srpski četnik. Njih obavezno subscribeujte i lajkujte njihove klipove i moje klipove i uživajte i to. A sad ćemo mi da vidimo šta ćemo mi da dobijemo. Da li će biti barem ovdje igrač? Ne vjerujem da će biti. Evo, neće biti, nažalost. Imam za sada 31 dumbbells poena. Evo, sad ćemo da vidimo gdje nam je sad X. Sad će vjerovatno da bude negdje daleko. Ajde, čitaj. I evo me ljudi, vraćam se. Nešto mi je bio nastao internet, pa sam morao da dođem do drugog X-a. A sad ćemo to da otvorimo. I bit će igrač. 84, ok. Sad ćemo da vidimo gdje nam je drugi, mislim sljedeći X. Dobro, ja se vama javljam kad dođem.
I evo me ljudi, vraćam se. Idemo još jedno u desno i možemo da otključamo i ovaj pek. Sad ćemo da vidimo šta ćemo tu da dobijemo. Ja se nadam da ćemo dobiti barem još jednog igrača. Da bude barem drugi u videu. Dobijemo skill boostove. Ja mislim da neće biti, ali sad ćemo da vidimo da li ćemo imati sreće. Ja mislim da ne biti. Da li će biti? Ljudi, bit će igrač. Ne, bit će caption. Ne, kapiten. Izvinjavam se ako čujete neku buku. Evo me, vraćam se. Ljudi, X nam je jako blizu. Idemo jedno gore i jedno na desno i to je to. Da vidimo šta ćemo tu da dobijemo. Ja se nadam da će biti barem još jedan igrač. Da vidimo koliko možemo igrača da dobijemo u jednom videu. Možda može neki master da bude. Da ljudi, ja sam... da otvorimo taj pek. Dobijemo 40 kill boostova. Inače, moj brat je otvorio 2 put za redom ove chestove i dobio 2 put za redom 90 igrača Marijana. Ja nisam mogu da verujem, njegova cena je 5 miliona. Ja prodajem njega za 4 miliona, pa ako neko želi da kupi, može slobodno. Da vidimo da li će ovdje biti igrač. Ljudi, ja mislim da neće biti, neće. Kapiten je posljednji. To uvek znači da neće biti. Znači, ni ovdje nismo dobili igrača. Da vidimo da li će sada da bude X. Dobro, nije tako daleko. Sad ćemo da vidimo. Evo, idemo još jedan korak u levo i da vidimo da li ćemo i ovdje u ovom chestu da dobijemo nekog igrača. Ja bi baš voleo da vidimo da li će biti. Izvinjavam se ako čujete neku buku. I neće biti igrač, nažalost. Da vidimo gdje će sada da bude X. Nije tako daleko. Evo, došao sam do X-a. Sad ćemo da vidimo opet 40 skill boostova. To mi treba. Sad ćemo da vidimo da li će ovdje biti već jedan taj igrač. Trickling mi treba, marking mi treba. Onda da vidimo ovdje pace mi treba. Dribbling mi treba. Power shoot. I ja mislim da će biti. Neće biti. Kapiten. Što ne mogu da dobijem više igrača? Bilo bi dobro ako ne dobijem par elitnih, da dobijem makar jednog mastera. Idemo gdje nam je X. Dobro ljudi, ovo ćemo ostaviti možda za sljedeću epizodu, a možda malo i na kraju budemo odigrali. Sad, idemo u moj tim i da podignemo Cristiano Ronaldo na ocenu 100. On će biti onda 4. moj igrač sa ocenom 100. Dobro, snima se. Dobro. To je taj Marijano što sam pričao. Sve neću dati 2 Marijana, daću Mandžukića. Malo ovih experience-a. Izvinjavam se ako čujete, to je moj dada. Malo ovih experience-a. I ovih 5000. Neće biti dosta. Daćemo ovako. To je to. Idemo za 2.006.000. Cristiano Ronaldo ide na ocenu 100. I evo ga ljudi, Cristiano Ronaldo sa ocenom 100 je u mom timu.
Znači ne mogu da verujem, predobro izgleda kartica. Evo ga i ocenu smo 98, to mi treba, to je dobro. Imam sada 4 igrača sa ocenom 100. Izvinjavam se ako čujete neku buku. Vidimo da li možemo da dignemo Auara. Ne možemo da podignemo. Nema veze, prešli smo na 98, bližimo se oceni 100. To jedva čekam. Sad, ja ću vam se javiti kad budem, u stvari ne, prvo ću ovdje u videu, to da odradim. Sad. Da je ovaj, evo ga. Onda umjesto Sergio Ramos ide ovaj centralni back. Izvinjavam se ako čujete buku. Idemo ovdje, ide ovaj golman. 91 i ko onaj bio CMD. Neću umjesto njega, nego umjesto ove stotke. Stavim njega. Sad ćemo da vidimo da li, to je to, sad smo 88. To sam i trebao da budem, da bi mogao da idemo onaj Icons event. I možda dobijemo neku ikonu, ko zna. Evo ga, to je to. Ljudi, ja ću vam se javiti kad budem završio, pa ako budem pobedio, onda otvaramo taj pack i možda dobijemo ili ovaj ikon spojen ili ovu ikonu neku.